Yes, mwongeye kwirwa neza bakunzi ba Mwamini TV. Uyu munsi nje mfite inkuru rwose, inkuru mubona namwe itari nziza, inkuru y'akababaro iteye agahinda. Muri kubona aha rero ni ahabereye impanuka yabereye mu karere ka Ruhango ahagana mu muhanda umuntu werekeza Igitwe. Muri kubona rwose ko ni impanuka yabaye, impanuka yari ikomeye rwose. Muri kubona ukuntu byari bimeze, ni ibintu bitoroshye cyane ku bantu babonye ibi bintu. Ni inkuru mbi, ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru mbega utabasha kuvuga ukuntu byagenze, kuko ni ibintu by'incomeramahanga. Baravuga ngo nta bajyana, ariko aha abantu bari gukoresha uyu muhanda bagendaga, iyi modoka yagize gutya ibasanze aho bigenderaga ku muhanda, irangije iraburira irabatigonga rwose. Umwe muri bo ahita hasiga ubuzima, ndetse n'uwo bari kumwe nawe byaje kurangira nawe ahasize ubuzima. Uwo yari umugore n'umugabo. Murabona ko ni inkuru mbi cyane, ni inkuru ibabaje ku bantu bayibonye, ku bantu b'abaturanyi, ku bantu bakoresha umuhanda, ndetse ku bantu bose muri rusange. Ni ibintu bitoroshye cyane rwose. Bashoferi bakoresha umuhanda rwose, mujye mugerageza kugira gute kugenda mu muhanda mwitonze, mugenda gakeya, mbese mubona yuko abantu bari kugenda mu muhanda nabo bakeneye ubuzima. Ndetse namwe bashoferi, namwe muba mukeneye iki? Mukeneye ubuzima. Murabona ko yuko iyi modoka byanze bikunze ukuntu byagenze. Urabona yibiranduye, urabona paraburize ukuntu yabaye. Mbega ni ibintu nyine ni ibintu biteye rwose agahinda. Ni inkuru mbi, ureba ukuntu byagenze, urebye urumva nyine n'abantu bahasize ubuzima, umugore n'umugabo. Imana ikomeze kubakira rwose, ndetse Imana ikomeze gufasha imiryango y'abo basigaye babuze ababo muri iyi mpanuka yahabereye ahantu. Murabona ko byari ibintu bitegeze gute, bitari byoroshye. Narebye rero ndavuga nti abantu rwose bakoresha umuhanda, nanjye ndi mu bantu bawukoresha, ariko umuhanda kuwugendamo uberamo ibintu byinshi bibi cyane biba bigiye bitandukanye. Ariko umuntu aba akwiye gushyiramo rwose utuntu tumufasha kugenda gute yitonze, umuhanda akareba ukuntu umeze, akabanza akagira gute akawugendamo yitonze, akarinda abantu atwaye, ndetse akarinda n'abandi bantu bagira gute bakoresha umuhanda. Kwirinda ibintu birangaza utwaye ikinyabiziga rwose ni ibintu bya mbere twabasha kuba twagira inama ku bashoferi bakoresha umuhanda, mbese bakirinda gutwara bafite ibintu bibangiza. Ashobora kuba yanyweye nk'inzoga, ashobora kuba yumva afite umunaniro. Icyo gihe rwose wumva ufite umunaniro, birabujijwe kwicara mu muhanda rwose, kwicara mu modoka ngo ugende mu muhanda, kuko ubuzima bwawe ni ubwa mbere, ubuzima bw'abantu utwaye ni ubwa mbere, ndetse n'ubuzima bw'abandi bantu bagenda mu muhanda nabwo buba bugize gute, buba bukenewe kurindwa rwose, kuko buri muntu wese hano aba agomba kuzava ku isi ari uko nibura. Ni inkuru rero ibabaje, nta kundi kuntu nabona nayibasobanurira nyine gusa, ariko murabona ko bibabaje. Ni umuryango wahasize ubuzima, yari umugore n'umugabo bari bavuye gusenga. Ubwo Imana ikomeje gufasha imiryango y'abasigaye, bakomeze kwihangana. Nta kundi mu isi nyine niko ubuzima buba bumeze, nta kintu wabihinduraho nyine. Ubwo nta kundi, Imana gusa ikomeze kuba hafi y'abasigaye kuri uno muryango. Dukomeza no gushishikariza abashoferi cyangwa se abantu bose bakoresha umuhanda kugenda neza mu muhanda, ndetse n'abanyamaguru nabo bakajya bagerageza kugira amakenga, kuko ikinyabiziga hari igihe kigira gute
kiguhinduka bikaba byaba ngombwa yuko gitana umuhanda kikaba cyagira gute cyakora amakosa. Bye bye rero, dukomeje kwihanganisha umuryango abakomeje kugira ibyago. Imana ibaha umugisha.